Hadian lai tayo bala penlong ya kejnya kop liat kai basketball hakini ke nong ba shalong ka bala tip kum ka tililang basketball league arajar arpong season 3 hakini ke tayo kani kejnya kop kala poino asaka bakun tunginya kmi yakini ke kubor ya kani kejnya kop la penlong da ka kenhon tililang basketball academy nado ka arterek hado ka arpandai terek mentau benai kala lengkot ha ka madani la kai basketball jang ka pali diu higher secondary school hajaya la dom shalong Bat e kejing kop la pia hak arteli ke bentang. Kawai ke de ke belatip kum ke division 1, bat kawai pat ke division 2. Na ki kenhon je kishin rang hak division 1, lai shim benta de ki prateli ki kenhon. Bat hak division 2, lai shim benta de ki khat arteli ki kenhon. Na kalian ki kenthai pat hak division 1 na dan sauteli ki kenhon, bat hak division 2 ki dan hinyau teli ki kenhon. Ya kejing kon ya ka final jang ke division 1 na penong hak sini balang jang ke tayo bat hak ni sini kejing kon nak yang shenrang kelalong hap deng ka rang janai e ka bela plim no ya ka telilang e da san puar la like pendai basket kat bana kliang ki kenthai pat ka kenhon shlong la bet ka la penlim no ka kenhon telilang e da sapusan la sapulai basket haba phai cha kejing kon final hak division 2 ka bela da penlong hashuwa jang ni kesni Nagi kenhon jekishin rang la job daka West Khasi Hills District Basketball Association kabala penliam no eka kenhon rang janai bi kat bana kaliang ki kenthai pat la job daka kenhon Koturi kabala penliam no eka kenhon nyau trap nalor ki trophy bat kita kema kenhon bayora eka nam lado aka division 1 ki yoru daka pisa 10,000 tengka bat buan baar ka yo 4,000 tengka Haga division 2 pat ki kenhon bayora eka nam lado yo amar 4,000 tengka bat ki buan baar ki yo mar 10,000 tengka